kuratuika Gen Z ni marenda guthikiririo riu kiuria giakwa kinene riri meguthikiririo nginya ha ni hatugucora raini ati ni twaguthikiriria muno ona ithu ni tugukwira karibu sana gukwa Inooro TV. Asante sana Wakarura ndimageithie ndamugeithia eroreri aitu ndimucokerie ngatho ni gukoragwo mututhikiriirie umuthi homa ni nene no ndingituma ndire tondu kiria mundu akuoya gitigariganira na njoke ngeithie kana njire atumia nyuma nao Nyeri he murwaru nguthiete kuona manjire ndakinya njuge riu ndirugira mitambo nginyire salama na ndamugeithia and thank you for the warmth. Umuthi tutigukiaririria ciana na aciari niguo na turako tukirora ati ciana ni cirabatara guthikiririo riri ci mucini kiri kinene ni atiriri ni nginya ha tugucithikiria nginya ha tukwaga gucihe matu citwathe ni hakwenda hagie boundary no kwi maundu maingi tutara understand ma ciana ici no we ndoi ni arehia kana ndoi ni uru taru he ikaretwo atia gatambaya kau he gatambaya karoho ni tu boys takare ka muini umwe wa bururi-ini to them the fashion to me as a parent ndiona ni ukora no nginya tuikare thi andaririe tondu arigwo ni kiuramuria na ni holiday na ni gekiragwo nu mugaikara thi mukaria no wa murembo umwire iyo wazimu sitaki ndaku understand na ni agutinde murakaru na ni ngwiciragia umuthi ndathikiririo uria twana turanirirwo turite twa 13 years twa 14 years ukamenya no kwigurukia ku so it's important to listen to them ona ko mareka yundu tutaraerewa tawe na style wirejo maramita holiday hair style boys karatinio haha na mwena na thutha guku kungi gatigwe rungi riu weri ku ni kunyolewa gani no wataririo ri nginya ni aria kurakuru ri ukona niguo kuri so ndeuga atiriri tutigake marembo muno tamatareciria wega but let them make us understand, we listen to them na tuiguane jigua makiuga atiriri ati muthuri ikarite athiri onaga haraihu gukira ki haria mutiguru kiria macungwa ndire mukuru muno no ngikura ri kuri mikana ndekagirwo ni mami na baba na ngiona thaici ni nyonaga ni yagireire aya ni kumathikiriria kana ni gwika uria o marenda twike guo tungika uria marenda ri no tute na ni ngwenda guthaitha athuri holiday ni matige mihango to kwi maundu agirirwo ku discuss na mwanake kimwana giake kiri form 2 kiri form 1 kingĩona ni wamenya ni kiragira transition igire hamwe ya kugimara aria mari agikuyu na ya guthi form 1 maundu maya ni agirirwo athikiririe tondu no kokwi maundu aragerera moru muno no athi gukwira ukamwira ni wamuriheire bibi ndwenda maundu maingi athome so nikio ndirauga athuri please holiday abai mutige kugia mihango ona ko ni unyua kamwe for the road kanywe haria waumira 5 kinya kidu 5 6 uko muci mwaranirio ona makenaga muno monete ithe ndiraigua ta kuraigua atiriri haria matuine makwa ati Dithemba riu ni athuri mahumuke ni marerete ni macitwarite riu Dithemba ti mareko mahumuke hanini kuhumuka ni kuga ati ana mundu ona tani baba ndari ahumuka kana ona tawe no arakuria Wakarura kihiko kirathi atia gutiri ndi akuhumuka oreri-ini nginya muthuri no urenda kumenya uria arathi kogo ni matige kuga ni hinda ria uria kuhumuka kwiho ithe na matiro ya family ngima makamitwara holiday kuriko kuhumuka ona mwiku holiday discussing tundu andu aya you know they like being felt kuguliria umuthikiririe okay alafu gutiri kindu gikenagia mwana uguo na gutiri kimurakara ni ondoke uoni niko kwa computer nitakuita aiguaga let down na makirio na ti nyina to nyina ria gucoka mwitire itumbe ndagika nini no ithe aria na ni athi ete twarie uhoro wigia athuri riri aria makoragwo maita maingi me wira-ini
muthuri ucio na ndari akorwo na kahinda ga gukorwo ni araririe mwana wake ona hindi iria atahingite thukuru ekwambiriria ha na murwe araona tari stranger kurie. You must utiramakani ukuthira strategy iriku that you must look for a way wherever you come in whenever utiramakania no reke afiru ithe tondu hakinyite ona cianero nitambia dadi si umwambie ogeagi ni wona ni registrate oguo kau niko turenda gutharia na nikio urona ona athuri a kanitha aya marangi maria ciana ona aya angi akiama gutiri kindu kingi mathia guthomithia ciana tiga meikarire baba no mami no that koguo nawe muthurire ukawikire hinya tiga kwariririo ni ikundi icio ni atige kuga ndari ona kanya tondu ni kuri sande ona kuri uikaraga kunene ona kuri wiruraya na ni ari ndugu na ciana ciake over the phone ndiragire kurigwa atiriri nake mwana oni ekuhinguka uririkane wake magitu he atumia he athuri matigire kurera magitigira atumia uguo ni kugona ningithi guthondekwo gacuiriri guthina kimwana giakwa koguo ni nikioi muno itheho no ni nikioi muno mwana oni egwitikira kuhinguka we ni wo gukorwo wi mediator we ni wo gukorwo mutumia umwe na wacha nikwambie ona muthome Bible nake haria aragweta baba na hakagweta mami tondu ithu atumia twitagwo ni Bible teachers so you teach him like Proverbs 6:20-23 do not forsake the commandments of your dad ukamumekia menye mawatho mathondekagwo ni baba and do not forsake the teachings of your mother ukareka menye mamiwe ni mwarimu na uria mwira ti kumumena ni kumuthomithia nake dadi niwe ugaga guku gutigoko after 6 dadi niwe ugaga muokira kiroko morning you are very fresh you can study those are the rules na ni kunyitwo no we mutumia ungimenya kumenya wachaneni na dadi kazi yake ni kunywa na kulala wa register dadi dalivata kareke Julie kire gike olie kuri mutumia single mother wi handu muthuri wake ni amutigire na akimutigira kana riu karorete miaka 12 miaka 13 ona kangi ni karathire form 1 ndari aketha ucio nake ukumwira o athi ethe ithe he has a right na ni ndimeraga ciana icio cianyu cioka counseling ikarira ikaja I don't know where my dad is geta nyina ngamwira mwirire ithe tondu we mukui wa irathimo ciake we niwe mwamenanire uyu matimenanire yagikono ugitende kwenda mwana ucio angirega tigana nake ikarana guku ni akundiru nake nduka force ikara na mwana no reke ndane na nko ciake imurute maundu marume ona guka we guko muthi ni ethi tigana na ngenyu ucio ni mundu munanu but tondu ni Ngai waugire niwe munene wa mucii no ari muragia kiuria we munene wa mucii mwaneku koguo mutumia utiganirio ndakamake mwana uyu na uncles mwana uyu na guka na guka brother cia guka na yanga ukamaheaga time marie hatire losi iguthie ho but don't force yourself into such a man ndira kwikira kirato kia single mother o ndaika ciga nona mundu wa gutigire miaka 10 mithiru ati ni okanire ndakuona mwana wake nigetha amwaririe kwaria maina kihoto ya kuheo kanya no aheo kumugeithia gaki hau na ndigagirira because they are not the same kunyita mathina na maruo tutikuaga undu umwe ni tani no ndimuhe we no uremo ni jihesi kumana rawe arariaga ki mwana hindi yo yothe niguo atutiramugiria tondu tuoyaga maundu differently ona marakara tuoyaga differently ona ruo so it depends on the pain this man inflicted on nginya ona kana ona konoga kona ruo rwa ithe alienda wapi ni ukimwaririria kiauma na ndathi
we mutigo na mwana waku no mwethere andu aria makumudirect tondu ningi wake mukua muno haria wathiiri ni waya maratu maraini na mindira ni tucoke haha guthikiriria ciana ni urakora kana ni karakwira nataka kupakwa dye ya blue kana gakwira ndirenda gwikira gakuo gakuhi kuringana uria karona nende nicio kinyaniria wauga tumathikiririe twarikie kumathikiriria atia yangikorwo maundu maria marenda timo afatei tariu mwire atiriri maundu maya ma fancy ri mwire you cannot serve two masters macio ni maisha na iritu aria wonaga mena buru makiina ri kana aria mekiraga mini kana inyathari ni musicians na ni maretha awe mamujui fashion mamujui fashion ujui fashion lakini mi uambia ndamagwetaga kwanza ini haya tadirikana ndaetukaga thukuru geto Lady Gaga Uni ucio njui no gacokana hariho ngamoria who is that makaja she's a very well dressed lady who is a musician no aigua ni ndakimenya ni ndero ni ndehumba wega indirectly kugo ni wega kwenjagira ona wero ndui fashion ukamwira tanjira we yo ri umirutite ha wahota kuigua kwira ni muini wa ruraya ukamwira muini ucio muonage stage at almost jagato ni besare ungicemania nake agithi undu official kana kanitha ena thuti so don't be a copycat ukirire urathaka nawe ukidance tondu ithi matiraingira nginya dancing na magacindana hau ndungimuria ukamwira you cannot go to church that way ona musician ucio kovagia ndagithi kanitha uguo ona muthungu atiriri kwa muhiano ndatinda gukuwira Karo ni we editor wako muthenya wa umuthi Kinyugo Elijah ni we director Madia mutwe ni muhiano ti gukuri Madia mutwe ndakinya muci ndenda guikara ndiika nguona kanya ga guthikiria mwana uyu thaa cigana ide yothe ukaigua uguo ri igira na thiini wika press up cigana ona ni mundu nda kwigugitwo mamu icio ndakwa wathira wike wana o uri ongithura okuma ogithekaga tiga gukuania kinya office murango-ini uthie maybe ashawa okinaga maybe urugaruge twiragwo taithwe counseling twiragwo angikorwo na ni muthuri ugukurakaritie kana ni mundu wira-ini woe piro menywe good cigana ithatu waigua ta wa hucuka ugucoka ukimoragia hi my girls hi my boys how was the day ona ndungiririkana no akuania ni ukumenderia no makurania what's up tareke njuri atiriri amuje tugikura tutiari na kahinda ga gukorwo na ndereti na ciari tutahi ndereti ya kahinda ka mweri ndereti yegie boyfriend na girlfriend mono cio ni akurehera ndereti iyo ona we nduyu uri ukumihandle ufati gwika atia sometimes that is why you parents of today are lucky tondu hindi ya mami gutiari counselors ukumutwara umurihire ahe uhoro tonake counselor ni oyu ria kuri akumuhe cio ciothe sawa ewe mwiri twirega kureho ni nyina akaja ni ndiu kiria kiramuria ni ndiu niki o kanjirire okahora it's my boyfriend who went to the US kiwira that one you should share with mom she also had a boyfriend inwe maino kani mariri ona dokire session ya keri akihona that's what I mean ungigwa ndurahota kwaria nake amba muikie ona to nginyoke to a professional counselor her auntie a friend of yours marie ma open up ucio no orimura even mom should know this tuamwe gutigatiro ndumuritu nie ni njue baba witu no tuonanaga tondu twi nyumba imwe tutiaranagiria ingimuhingukira atia matiaranagiria na baba wao no gututhura ndereti hau thimu ile tucio tuwe wagirire why tondu niyo baba wao niwe mukui wa kirathimo giake ri na niyo baba wao niwe mwene muci ucio ri ni anyihe athiere ithe ni ndirenda twaranirie ona ithe agukena muno niguo ya overknown aretigira riu akariact atia kajuria wagaguka no just go and face him haya he mundu anyandikira atiriri ciana cia thiku ici irenda gukanio kahora na wendo muingi no wa mukuma ri ugakorwo ati ni wakorwo kimuingatithia
tofauti ya ciana cia thikũ ici na cia gatene ri tondu ithu twahuragwo tukariona magikori niki cia thikũ ici muno ni mitandao ni marathoma about their rights ni maramenya maundu kuri ithui ona nyonaga nginya nie mundu ifomu ani no ndirane thimu anganikire ni ndirame tuyana wrong so these kids mena ugi muingi na tiaganu ni kumenya mamenyete uria magirirwo gwikwo that they should tell their mom takamwe kanjuririe now if mom ignores me where do I go ona nikoi atirenda guthi kwi mundu ungi no nyina ria kerire ena wira umire naguo office arenda kwamba kurikia agakaigua uru ni twambage kweheria mau no ndagika nini between 5 or 6 when you come out of job and when they sleep at 9 kaida gakuhi na no ihe ithaa riu ringi ria 9 to 10 wike kaundu kau gwikaga let us listen to them because they know Reke njuri kiuria giki kia mwisho ni kurikire turarikiriria he mundu uritie atiriri ingika atia mwana wakwa ahingukire Aaron Rufus akuhingukire biu be his friend or her friend first no tikumwira gata kumuonya na nimeona umechange lazima uniambie no ungikuhingukira katari wethe ndugu nginya mwire do you feel like pizza today akoina besa akwire yes let's go we have umwire kwika undu ndirona utora thumbuka you have no other mother tell me okwe mugikaria pizza hau so it's the parents to look for friendship toto amuko mari to block ona ithui cancel o katwa bagwe tha ndugu nginya kumwira ni beautiful ni handsome to make a rapport mundu ranjira koguo niko tuhenie mutuhenagia atia you know we are making a rapport ni ndugu ra make niguo na no nginya umwire the truth ini I like your hair I like tundu ataiguaga na nikama yeah right thank you muno makiria nikuda tukora tugitiriha direct ya muthenya wa umuthi utari waku wa muthia ngira tukora tukihinga ndirenda hagie na relationship aciari ni hagie ndugu ya aciari na ciana na tutigeo every time wehia inyi majenzi riu ni twikire too much mwite by the name there is power in the name Mary Swiri ndiona mutimetaga swiri wa mwita tundu tu agukuhiriria ni arendaga story ciaku kogwa ciari muthondeke ndugu na ciari athuri holiday please tina tinia maundu muke mwarie na ciana ici tondu an absent father ni hari gap atumaga hagie mutumia agakua mothe eri kwa kiruga no yoroka kurora munasoma maiguo gikubia magatengera mabuku-ini na mauma TV-ini ona rimwe magakorwo ati mokire rucini matinonana you see kwanza nani ndakania thuri muno hau gakuinuka mathaa manya karora kamera yo umakanie direct athuri ndamuthaitha mundu inukaga kuma thaa thita nginya kenda kuu ucio ni watchman kana nyamu to vau ni mathaa ma watchman na nyamu na ti mundu ndaruma be with your people let them feel your warmth to nginya unywe hindi yo me holiday tondu na hindi yo ngi ukinywa ri no ukue nginya mama gutware unywe tunyamu twaku noco no he ciana kahinda nigetha itigage gwicokia tondu ni iratwira maundu maingi cioka counseling thank you muno makiria umuthi atumia mburi maraigu gukugurira kirio riaga ndiraigua kwirwo cokera kamera-ini umere aria mokaga Genda cia mwanya mirori wa Inooro TV hani hotuka tugikinyia direct ta muthenya wa umuthi Misirina wa Nderi ranjira ciana cia thikũ ici tita cia tene cia thikũ ici unanguka nayo tata cia mwanya muno makiria athuri muinuke tene mubundi na ciana Elijah ugo niguo mutarani auga hau ni hotuka tugikira gatirimo tabariri ta muthenya wa umuthi ni ngatha ni kwirorera Inooro TV rita rĩa kwa ni wakarora wanyu tu mutauri tu na njira ya shiko ni Tracy Wairimo ni gwendete